Ovo je ljudski mozak. Njega čini mreža od milijardu neurona. Zanimljivo. A kako on uopće funkcionira? Sastavljen je od dvije jednake polovine, lijeve i desne hemisfere. Iako su naizgled iste, hemisfere imaju različite funkcije. Stvarno? Lijeva je hemisfera racionalna, razmišlja logički. Može se reći da ona predstavlja našeg unutarnjeg matematičara. Desna je hemisfera maštovita, razmišlja u slikama i bojama. Ona predstavlja našeg unutarnjeg umjetnika. Kod većine ljudi, lijeva je hemisfera dominantna. Razlog je u tome što klasični obrazovni sustav potiče učenje gradiva napamet, forsirajući razvoj lijeve hemisfere, dok desna ostaje zapostavljena. Ali ja želim obje hemisfere razviti podjednako. Naravno, velikani poput Einsteina, Tesle ili Leonarda imali su moć podjednako koristiti obje moždane hemisfere. U ranom periodu života naš se mozak ubrzano razvija. Broj neuronskih veza naglo se povećava da bi se postigao konačan kapacitet mozga. Međutim, ako se u ovoj važnoj fazi života neuronske veze ne stimuliraju, one se neće razviti na optimalan način. Time se nepovratno propušta prilika za pun intelektualni potencijal. Za djecu od 4 do 12 godina razvijen je poseban program Mentalna aritmetika. Program koristi drevnu računaljku Abakus. Igrajući se kuglicama Abakusa, naši dragi malci uče izvoditi različite matematičke operacije. Oni to rade prstićima obje ruke, čime direktno stimuliraju i lijevu i desnu hemisferu. Sad mi je jasno. Međutim, tu nije kraj. Ima još. Kad malci savladaju igru Abakusom, nastupa prava čarolija. U stanju su zamisliti abakus u svojoj glavi i počinju računati napamet. Zamišljajući abakus, malci su u stanju računati velikim brzinama. Oni mogu izračunati komplicirane računske operacije, bez ikakvih pomagala, bez papira, olovke ili kalkulatora. U samo nekoliko sekundi, malci genijalci nepogrešivo izračunaju točan rezultat. Ali ako stalno učimo, hoćemo li imati vremena za igru? Naravno. U školici Malac genijalac cjelokupna nastava odvija se kroz igru u ugodnoj i veseloj atmosferi. Različitim kreativnim igrama malci razvijaju samopouzdanje i vlastitu inicijativu. Također je vrlo važna relaksacija i timski rad. Djeca ovakav pristup jednostavno obožavaju i rado ga prihvaćaju. Kroz učenje nalik igri djeca se zapravo zabavljaju, a pritom vrlo dobro napreduju. Znanstvena su istraživanja potvrdila da mentalna aritmetika predstavlja najbolji trening za mozak. Na taj se način postiže optimalan razvoj intelektualnih kapaciteta, samopouzdanje, pamćenje, analitičko i logičko razmišljanje, razvijena pažnja i koncentracija, fotografsko pamćenje, kreativnost i mašta. Školica Malac genijalac predstavlja najbolju investiciju u budućnost naše djece. Program mentalne aritmetike za djecu koja mijenjaju svijet.